روني علي نویسکار و چاودێری سیاسی نها لاستودیۆ میوانê min e کاکرۆنی hûn bixêr bin سپاس خێر داردی هێدî li Sûriyê rewş gelekî dijwar e yanî li ber pirsgirêka Gaza şerê Gaza û Ukrayna hinekî xav bibû lêşnişkê peqî xerab jî peqî û di vê tewqîtê de gel û serinca te êvar baş Slav bota û karmendê we û temaşevanên hêja bi rastî yani eva wekte jî amaja pê kiriye kem cara bi vî şêweyî grûpên çekdar derbasî hindirî bajarekî dibin dibêjim bi dû roja sê roja dibêjim bi şêweyekî nazik derbas bûn erê yani bê şar heta çekên xwe jî bi cêj wektê xuya kirin bi biryarek siyasî derbas bûn ne bi biryarek şer derbas bûn ji ber demê ew derbas bûn tu rûbirû çê nebû yani ne hêzên Sûrî li rûyê wan derketin û ne jî heta hêzên Qesedê yên di hindir Helebê de ew jî rûyê wan derneketin. Ewa tê we wateyê ku berî wê danûstanek ser vê hebû. Ji bilî wê jî tu hêzên navdewletî tu deng jê derneket. Yani Heleb wekte jî amaca pê kir Heleb bajarê duyemîn di Sûriye de eger Heleb bikeve yani tê we watê beşekî mezin ji Sûriyê ket û têbara me jî bi çi şêweyî Heleb vegerandine cem rejimê aynê wê çaxê dîsa destê Tirkiyê jî tê de hebû destê Rûsa jî tê de hebû erêkirineka Amerîka de jî tê de hebû ez dibêjim yani gor ez tê digêm eva planeka nû ye ji xelekên planên ku li Sûriyê çê dibin koka pirsgirêka Sûriyê yan jî aloziyên Sûrî kok yek e ew koka jî çawa Sûrî bibe qada wek dibe li hevketinê ya li hevxistinê ji bo ku her aliyekî navdewletî ê xwedî berjewendî ne tenê Sûriyê de di herêma rojhilata navîn de di rê Sûriyê re car din karibe li berjewendiyên xwe vegere û careke din parvekirineke nû çê bike lê ez dibêjim eva tiştê ku dibin ne çareserek nû ye ji bo Sûriyê an jî biryarek hatiye birine ji bo çaresera serkirina paşaroja Sûriyê bêkirin. Belê helbete tu zanî jî ki Sûriyê 12 sal pêtirin rewşayê bi vî awayî ye yanî qet çareser nebûye rêkeftina Astana heye Cinêvê heye biryarên nêvdewletî hene 22 pêncî çar ez barim yani gelek civîn zortirîn civîn di dîroka civata welekariyê de ser Sûriyê hatine encamdan lê çareser nebûye rewşayê vê gavê jî dema niha em dibînî rewş gelek xerabtir bûye gelek şêlû bêltir bûye tevlî hevtir bûye kewata li hev hatin ser çê gel û serwêrana yekê Anha ez dibêjim yani gelek xwendin diva tiştê ku Sûriyê çê dibin gelek xwendin hene yek jê xwendinek heye dibe ev êrişên ku çê dibin ji bo ku Sûriyê yani fişarekê li ser Sûriyê bikin da Sûrî vegere ser mêza gotûbêjê danişên rûnê yani digel kê ev xwendineke digel opozîsyonê ez dibêjim eger ev xwendin ciyê xwe de be ti carî ev grûpên tundra û yê ku hêrişî ev bajara dikin yani ne biryara wan destê wan e ne mejiyê wan e bes tenê laşê wan e evana destekê dewletên hawîrdorê ne îro çi hêzek çekdar di hindir Sûriyê de hebe ne xwedî biryar e û ne jî xwedî hêza xwe ye tenê xwedî laş e û destekin tên bikar anîn yani eger ev êrîşa ji bo ku Sûrî vegerîne ser mêza guftugûyê ez dibêjim tu alî tune Sûrî pêra guftugûyê bike alî ku eger hebû ew ê siyasî yani dihata naskirin dibin navê opozîsyona Sûriyê ew alî jî îro lawaz ket û ew aliyên ku piştgiriya we aliyê opozîsyonê dikir ewana jî xwe paş vekişand gelek hewildan jî hatin kirin ji aliyê dewletên Erebî jî ji aliyê hinek dewletê Ewropî jî ku Sûriyê car de vegerînin bikin ew bingeha yani mebesta min rejim ew bingeha ku Sûriyê ser bê ava kirin. Belê kewata di niha da li Sûriyê dîfaktoyekê ye Sûriyê da beşî sê çar herêmen cuda bûye her herêmekê taybetmendiya xwe heye dikeve ser sunûriyên welatan yani di nava Sûriyê de hêzên din hene hêz hene hêzên rejimê quwattirin pêztirin weke heyet Tehrîr Şam yani bi heqîqe de gel ser erdê kewata di vî çarçovî de gel û sîstemê îdarekirina Sûriyê tu çavbînî berevkî vecî Di alî eger tu bêjî çareseriya paşaroja Sûriyê wê biçî şêwê bê ev pirseke û eger tu bêjî helbete ew heyî me behsî dîfak dikir waqayeke tiştê ser erdê û tiştekî dine tiştê ser erdê eva yani wektê xuyakirin ji roja roj di Sûriyê de eva
دکوه واره برای برنا آلوزین در سوریه ده اوجی دبن دکوانان ده بیشن اداره ازمه سوریه لی دالی ناف دولتی ده حتی روزن ایرو تأری کرن لسر اف شویه کل سوریه چی بوی تأری کرن تنج آلی ناف دولتی ده یعنی حتی روزن ایرو کسب تو آلیارا دانو استاننا که وک هزا کل سر عرضه یا جی وک سیستم کل سر عرضه حتی روزن ایرو اوتینا بکارانین لی اگر از بیشم پاشاروج سوریه گرگ چی شویه به طبعا اوا وك ارازمنديه مروفانا يا جواك هيفيه مروفانا لاف جنيوه وتايك الينا في دولتي لسر نخشايا كو اسبيت فكرم يا از بيجم غرا غوابي ول سر اري بكن جبر اگر نخشايا سوري لسر اري كرم بي كرن لغور داخازه خلقي سوري اواتي وتاي غورتنا كود هريم توايدا تشي بنا بس سوري دا امد بيجم باشاروجا سوري دولتك سيستمك فيدرالي في سيستمك فيدرالي تيدا افقس بيكاتين هن بيكاتين وقت دبي بلكاك روني هالبتا رامي عبد الرحمن ريبابري روانجا سوري يامر اويش جلمن افسر جاب ولاوي بيتر قود كون فيدرالي يدي لسوريا دي سيستم كي كون فيدرالي با لا في سيستم سر اساسي عرقينا با سر اساسي نتوينا با سر اساسي جغرافي با يعني قلت لها فاتنجات كرن سرنجا قالك شاف ديران هيك بهيفانه اف نقشه هات كدارشتن كنا سر عدت تبجي كرن اوا خوندن دیسات بجم اوا خوندن اگر سیستمک فدرالی سوری بکرن سر اساس نتوی و هر سر اساس جغرافی اد بجم و دمه و سوریا هر کسی که سوری دا و به خودی سوری و سوری جبه مال همیان اگر که وصل ممکنه لا لغور بريارن ناف دولتي يجي لغور خندن سياسي باشاروجا سوريا حتى روجن ايرو تشكل سر اخيتنا اجبرش انا عم بجن آلية كردي 10 سال يا 12 سال ايد ناف اوبوزيسيون ده اي بتشاكان روبروي هناك هي زيدت من ودبن دستي امريكانا دن حتى روجن ايرو تاليان جوا اليان اي كردي نقاربون حتى روجن ايرو اريكرنك جهاور دور اخا يعني جاو وقت دبي رخصتن نافوان دا يعني وقت ام بيجي مثلا هيزه كردي جراداي امريكا دانا هيزه كردي نكاموج امريكا اري كرنك برانا ركباريه كردي يا سياسي يا كندنا كواليسيون دانا واجي نكامو اري كرنك براك باشاروجا سوريا وي تشاوبه و پارا کردان دوی پاشاروجه ده چاوبه و روش حرم کردی دوی پاشاروجه ده چاوبه حتی روشن ایرو اب اریکرن تنانه جبر وجی اد بجم شرکو ایرو دبه حتی ایکو هیزه کردی جدکن نه شرکی کردیه یعنی تشری کردی تنه جانا ده گوتن لگور هستین مرا لگور تشتی مرا لی افشر نشرکی کردیه تنه خلق کرد باجا وی شرید ده كواتا كلام بحثي هلبته دنا بسوريا دارو شباب كردستان جيه او جيت برسين مبون تبع حسكر يعني حقيقة قال سوريا راج بيجي أواية كرد بتشر رباز قالوا تعاملت قال فيش هاتين نبكن هيك تقولي البيت أنجم نبونا نهزين سر عرض كارينا بشتوانيا بيجرن أو هزين أنا كسيدنا بوبوزيسيون دا كارينا هيك تشتكي بكن حتى بلا خب كي راوش عفرين نشيانا بقارن نشيانا قناعات تركي وهزين شك دارين نبكن كو خلكي نجرن در بدر نكن بيراميري حفت صالي نكوش اگر ام وقت بيجن يعني بغور استيد جم بهشمندي سياسات دس خوا بكار بينن گرگ عالی كردي نقشه سياسي بخونه نقشه سياسي بخونه هنكي بچاوه كي وكري نل گورته گوتن نقشه سياسي سوريا حتى روجن ايرو ت بري وين نب تبدينا هر دو عالی كردي تيجيشنا كي واقعي منطقي براغماتيست براوشنينا هر دو عالی كردي نكان الهفد بكن جبر بروجي هر دو عالی كردي نيكن وهر دو عالی كردي جاك عالی كي نينا بري ها بونيكن برجانديانا هيك او ام برسكن تويه جغرافي دسي دايه من بري قوت مگو ايرو خلق سوريا خودی لاشه خویا نه خودی میجی خویا نه خودی بریاره خویا نه خودی هیزا خویا دناوی شر سوری دا چید به جبر ویجی ایرو وقت به ام بجن عالی چکدار عالی چکدار گردایب عالیه کیده عالی سیاسی گردایب عالیه کیده جبر ویجی اف پروژه هفته ناکن اف عالی جن نکانم بین جام هفته اگر سر میزه کرون جن او میزان نه آوانه نکانه تو بریاره بدن اون سبدا جی نکارن و بریاره کوستاندی بشوپینن یا جیب جیبینن جبر و ادبجم جالی کرد خواستن اگر بخوازن لخوا وگرن و بیجن کا پرسا کردی ود هندر پاشاروجا سوری دا چه به اگر لخوا وگرن و نقشه سوری بخونن و حتی کجا راده کانبن
خو نزیکی جدرن بریارن سیاسی مبست من دولت زلهس خو نزیکی وان بکن دا کاربن پشکا خو د پارا سیاسی یا سوریا پاشارو دا هنکی دست خواب امریکا ماش امریکا پیستر هي لويري هبوناوي هي امریکا خودی برجامندی ام کرد روجاوان کانن تو برجامندی امریکا جرا لستادي هشتي يا دهات سوريا بترولاوي مازنترين صد كيف دسي كردان دا دكه دريا كردارات كيف دسي غير كردان بله بريس روني علي نبيسكار وشاف ديري سياسي الاستوديو قال سباس كايكون سباس سباس